Maryamjon чашмоша кушод гуфт ки гуфту ов додум шаку ов хурду ва гуфтам ки айти бахшиш пурсидага гуфта ки мисол очаҷон дадаҷон мара бубахши як бор зиндагимон вайрон шид рӯси гап бо вайрон шидам ки барои ҳамин лекин ҳамин фарзонаи хуршед дар ҳақиқат хизмат кардан ман аз замин то осмон минадорастам вақте гуфтанд ки агар нагирем зардоба нагирем метавонам устухони подшода масалан таъсир расона поро мебуранд аку пештар бо як духтарчаи дигам гузаштагӣ будам хай бо қиссаҳо хеле дуру дарози таърих доранд ҳозир не ки шухеле ки шумо гуфтед зиндагӣ давом дорад идома дорад 1 минут доли стоп кубрад бешуро қарз додаган то ҳозира мо теко қарздор ҳастам шумо ҳамчун падар ҳамчун ҷавонмард тамоми кӯшиши худро сарф кардед ки марьямҷон шифо биёбанд ба як қавли дигар гӯем ман клоун артист баъзеҳо масқарабоз мегӯянд баъзеҳо клоун мегӯянд баъзеҳо артист мегӯянд баъзеҳо ҳаҷвнигор мегӯянд баъзеҳо актёр мегӯянд шумо аз мӯйҳои нолозим ранҷ мекашед ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ простатит сус будани мардонагӣ асаб ва рехтани мӯйсар ранҷ мекашед пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред эпидемиумная паста барои боқувват кардани бадан ва мардонагӣ хунукгирифтагӣ рак кашидани пойҳо самюнван барои шахсоне ки иштиҳон надоранд хароб ҳастанд ва мехоҳанд вазн гиранд ҳамчунин барои варзишгарон низ пешниҳод карда мешавад барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред. дуруд азизони дилу дида, барномаи навбатии чеҳраи ошиноро аз канали Tojikon Group тақдими шумо мегардонем ва меҳмони навбатии барномаи мо ҳастанд як тан ҳунарпеша ҳаҷвнигори шинохта нафаре ки боварӣ дорам ҳамагӣ ӯро мешиносед дӯсташ медоред ва аз ҳазлҳои намакини ӯ ғизои маънавӣ мегиред абдуллои маҳфилоро ё ин ки бо тахаллуси тупаланг миёни шумо машҳур аст. хуш омадед ака. саломат бошед. ва бисёр мухлисон хоҳиш карданд ки мо шуморо ба барнома даъват карда бошем ва як суҳбати хос дошта бошем чун он ҳама нохушиҳое ки дар оилаи шумо рух дод ин ҳама амри тақдир буд ва мухлисон дар ин давом бисёр фикр мекунам ки шуморо дастгирӣ карданд ва билохира марьямҷони мо амри тақдир будааст шифо наёфт вале чеҳраи зебои ӯ номи ӯ хандаҳои ширини ӯ ҳамеша дар ёдҳои мо мемонад ва биёед атрофи анамин каме суҳбат мекунем баъд боз атрофи ҳунар атрофи санъат билохира чӣ шуд духтурон чӣ гуфтанд рости марьямҷони мо аслан вақте ки ба беморӣ гирифтор шуд духтуро ба ман гуфтанд ки ҳамин гриппе ки ҳозир масалан дар тамоми дунё ҳаст масалан ҳамун грипп чӣ мегӯянд осложнение ба забони худмон чӣ мешавад масалан таъсири бештар таъсир кардааст ва дар ҳамин пои кӯдак зардоб дар ҳамҷа ҷамъ шудааст аввал ҳамин хел мара гуфтанд баъд гуфтанд ки бояд ҷарроҳӣ кард баъд зардоб ҷамъ шуда гуфтанд ҳамин хел бояд зардоба гирифтан дар кор ман гуфтам чӣ хел ака вай кӯдак раҳ мегашт роҳ мегашад кӯдак бозӣ карда мегашт механдид гуфтам ки нагирем агар масалан зардоб метавонад устухони подшаро пӯсона гангрена шава аввалин сухан ҳамин буд ки грипп осложнение додад баъдан дар кадом беморхона буд бирости гап дар беморхонаи турсунзода буд он духтуро бисёр ҳаракатҳо бале шаҳри турсунзода духтуро бисёр ҳаракатҳо карданд ки масалан ҳамин подша вақте ҷарроҳӣ шуду шифо ёбад ва ёбад вақте ки ҷарроҳӣ карданду баъд бадтар фаҳмиданд ки дар ҳақиқат ин остимилит аст яъне дигар беморӣ аст боди устухонхӯрак аст ба қавли абвали ибн сино ҳамин бемориро боди устухонхӯрак мегуфтанд баъзеҳо устухоншикан мегӯянд баъзеҳо устухонхӯрак мегӯянд баъд ҳамин хел ман камтар ҳолати вайда гирифтор шудам вақте гуфтанд ки агар нагирем зардоба нагирем метавонам устухони подшода масалан таъсир расона поро мебуранд
ҳамин пора мебуран, ҳамин гап дигар ҳамин ма дигар сари ма дар кадом ҳолат шид ман намедонам. Кӯдакаке ки бозӣ карда мегарда масалан чӣ хел мешавад ки вай почиша мебуранда. Ҳамин фикр мара бисёр маҷақ кард. Рости гап гуфтам бигирин ҷарроҳӣ кинен, акаҷон ман сум надорам. Гуфтан ки мо шуморо мешиносем, медонем, шумо вай кинем, мо ҷарроҳиёро мекунем, баъд биёед вай кинем. Маблаға баъд пардохт. Мо кардан рости гап ма рафтем дидем хай духтарҷон ма гирифтем овардем, баъд чанд қадаре ки беморӣ хоб кард овардем хонаи хусур дар Турсунзода овардем. Баъдан баъд мо худ дар ёвон зиндагӣ мекунем, аз марказ дуртар ҳастем, ҳарчанд ки дар марказ ҷо кору фаъолиятмон дар инҷа аст, зиндагимон дар худи масалан ноҳияи ёвон аст. Аз ин хотир якчанд вақт кӯдак рости гап ҳаракат мекард, роҳ мегашт, ҳамон пое ки ҷарроҳӣ шудааст сабсият шудагиаст. Бо мурури замон яке бо нигоҳ мекунӣ по вара мекунад, ҳамон ҷое ки ҷарроҳӣ буд вара масалан қоқ шидагӣ буд, ҳамон ҷо бо хун сар мезанам. сабтора дорам, агар дар поча ҳамон сабта ма шумо дар метем ки бибинем ки чӣ хел масалан аз поча хун меравад. Ман ҳайрон мешавам, хуну масалан мегӯянд зардоб аст, чӣ аст якҷоямо. Бо занг задем, гуфтем ака чӣ кор кунем, гуфтан бигирем биёрем кӯдака. Бо гирифтем, бо ҳамон ҷое ки ҷарроҳӣ кардан ҳамон ҷо бурдем. Бо гирифтан вай кардан, дуюм дафъа бо ҷарроҳӣ кардан. Рости гап дигар маблағ ҳам надоштам. Рости гап хай мо ҳунармандо агар ягон кас хурсандӣ кунем, маъракаҳо ту гап зана, ягон сум чойпулитиам моно мерем. Баъдан мо масалан дар кори давлатиам ки бошем маоше мегирем, масалан маош ба мо намерасад. Ба ҳамин хотир камтар танқисӣ кашида нисбати ҳамин вайда. Дигар як бало карда вай кардем, овардем кӯдака бори дуюм. Бо хай кӯдак гаштана ки моҳи август бигем ҷарроҳӣ буд, баъдан бо сентябр бошид ё ки октябр шид, ҳамин хел шид, ана ки қариби зимистон ай. Баъд поча бо ҳамон хел шид. Бо бурдем ҳамон ҷо, як гуфтан дигар беморхонада хоб кунем, дигар беморхонада хоб кардан, 13 рӯз дидан, гуфтан ки бояд вай кинем, ҳамин дафъа бояд уколу вай қатъи ҳамин варам бигарда чӣ шава ки не нашид, бо хун биромад. Вай гуфтан ки акаиро вай бурдан дар кора, қараболо бурдан дар кора. Як устоди ман Давлат Убайдуллоев, ана як писарчашон ҷарроҳан дар масалан Россияам Ленинградам дар ҷо намедонам, аз ҳамон су занг задан, гуфтан ки акои Абдулло ҳамин пои кӯдак чӣ хели шидааст. Гуфтам ки ҳамин хел гӯ ки дар ақад ҳамон устимилита дар Тоҷикистон дар Қараболо нуҳум корпус устоди мо акои Абдулло Сафар ҷарроҳӣ мекунад, тавбот мекунад. хай овардем инҷа бисёр инсони меҳрубон, инсондӯст, ҳамон ранги фарзанди худашон қабул кардан. Кӯдакака гуфтан аввал хостанд ки дидан аввал ҳамон рентгенову масалан нурафзода дига дидан нишон додан, гуфтан ки дар ақад боди устухонхӯрак аст, камтар устухона хӯрдааст, ин оқадар масалан вай нест, вазнини бад нест, мумкин 1 сол 2 сол хайра худованд медонад, то 3 сола мумкин ҳамин беморӣ иншоалло шифо меёбад. Ман рости гап хурсанд шудам аз гуфтаҳои духтурон. Хай гуфтан аввал коре кунем ки бе ҷарроҳӣ гирем, ки ҳаракат кардан, ҳамин қадар хизматҳо кардан. Ман миннатдорам, аз замин то осмон миннатдорам аз акаи Абдулло, аз фарзандашон Баҳодур, акои Баҳодур хизматҳои бисёр арзанда кардан. Он че ки аз дасти духтур меояд, таваккал бор ба зоти пок аст. Дигар почаи духтарҷони ман бо ҷарроҳӣ шуд. Вообщем гӯем ки 4-ум борам вақте ки ҷарроҳӣ шид по овардем, дигар дидан, гуфтан ки ин по дигар ягон вай надорад. духтарҷони ман дар ҳақиқат мегашт. Ман ҳам сабторо дорам, анамое ки баъди 4-ум ҷарроҳӣ медавад, чӣ хел медавад, тез медавад, чӣ хел бозӣ мекунад, чӣ хел вай мекунад. ҳамин байнда як бор дар вақте ҳамон ноҳияи худмон буд, аввал чӣ хел гӯям, як хеле сараш ҳамин як дод мезанаву ҳуш меравад. ҳамо бурдем, гуфтам ки вай судр мехапад, ҳам хеле чиз бурдем, дигар 3-4 рӯзда ба худ омада. Баъдан ҳамин хел як бори дигар гирифт, 2 рӯзда ба худ омад, як бори дигар гирифт, бо намедонам чанд рӯз дигар буд. Рости гап ҳамин хели ана ки ин у августи гузаштагӣ буд, то и августа 1 сол буд, ака бигем 1 сол шид. ҳамин охирон боре ки судр қапид, дигар духтарчаи ман бигем дигар ба худ наомад. 4-ум стадия гуфтан судр гузадагия, мумкин 4 сол пас, 3 сол пас, мумкин 4 моҳ пас, мумкин 1 сол пас. Ина ҳеҷ гуфта наметавонад. Гуфтам духтур гуфт ки ҳамин хеле ака ҳамин ҳолат дар ира ҳолати кома меган. хай дар ҳақиқат нишон медиҳад
дастҳо кор намекунад, почаҳо кор намекунад. бароси гап дига чикор кардам? Ҳамин мерам ин тараф мерам, мебиём мебинам худоҷон, ҳамин духтарҷони ман ҳамин дилам зиқӣ овардесайда ҳар дафъа ихе набуд. ҳамин ханда қати вай қати дилбардорӣ қати занам оиламам масалан духтарчамам гап мезад, бозӣ мекард, вай мекард. ана ҳамин дафъа мераму мебинам духтарчама ку мегардам биём комнатаи дигаре мерам, ман беморхонада ҳамин гирья мебиёям, ҳамин қадар гирья мекунам. худоҷон чой дилам хеле вай овардесайда. дилам я ҳолате ки ҳолати хеле нохушӣ овардесай. баъд юра як шав эстода ман ноҳиядам мисол хонаи додарчам рафтам, саҳари богаштам омадам. хеле бемордорӣ. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бародарони азиз, хуш омадед ба канали ман, канали Илҳом ТВ. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. билети мо рафтост. имрӯз тасмим гирифтам оиди бозӣ камтар ба шумо маълумот диҳам. дар бозии мо ки бори аввалин дар шаҳри Екатеринбург гузиштааст, 2200 дона билет, нархи билет 1000 рубл, количество приз 100 дона, 97 дона конвертои пулӣ, 3 дона мошинча. шоҳҷоизаи мо Kia Optima ва Opel Astra Ashka ва сеюм мошини мо VAZ 2107. конвертои пули мо 40 дона 5000, 10 дона 100 доллара, 30 дона 4000 рубла, 17 дона 3000. касе 10 билет мегирад, як билет падарка. бародаро билет рафтост, дастгирӣ кунед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. бародаро шоҳҷоизаи мо Kia Optima рости гап ҷои тарифаш не, полностью электропакет, мультирул, светодиодни задаги лампа, коробка автомат, типтроник, ҳам робот, ҳам механика, кнопка спорт, старт, ду положение, объем мотор 2, мошинчаи VAZ 2107. гуфтаниям ки мошинча простой не, мошинча электропакет, ҳама чиз электроника, самбуфер дорад, подвеска спортивни задаги, мошин шумка задаги полностью, автозапуск, сигналка, пробегаш кам, мод дуюм хазайн, пятискаба, камера задни, передни, родной краска. в общем мошина дед ҳайкараги аҷоибот состояние. бемор дар дунёи худсане ки бемордор 2 баробар дивай 3 баробар дивай бо зиёдтар, яъне ки фикр мекунад, ранҷ мекашад, асабӣ мешавад. барои ҳаминам омадем хаҷа бо оилаи якам омадагӣ будам. гуфтам ки янга шумо бисен як бор духтарҷонро хабар гирифтиму гуфта ки духтур гуфт бисёр ҳолати вазнин аст, ҳолати вай дайда дар ҳамон ноҳияи ёвон бисёр нороҳат аст. мисол вай ҳолати безебда қарор дорад, кӯдак вазнин аст. бароси гап дига гуфт ки ай худованд мебинем боқӣ нависон чие ки менависон дар рафта овардан мегирифтем ай аптеко. роси гап дигар маблағам ки набуд, дигар роси гап ай аптеко ки мешиносанд моро нормандем бечораҳо қарз додаган то ҳозира мо ай аптеко қарздор ҳастам, ягон ҷои пӯшидааш нест. баъд ҳамин тарафи оилам гуфтем ки ман бурам янга гуфтем шумо бестен камтарак, ман я мерам камтарак як соатак ақаллан хоб кунам камтар ки дилимдам зур омада, камтар зикам шидам, сарам асабом. гуфтем бурам камтарак хо мерам хонаи додарам, даам пиёда 1 километрам нест бирӯни раён. баъд гашта мебиём, гуфтем бо худам местам бо хай чӣ мекунам. ваё розӣ шидан, янгамам масалан ҳамо оилам гуфтан хай майлаш. ҳамон моменте ки ман мерам мебиём як ҷо шиштум ним коса лагман гирифтам, дисе хушк хӯрдам ки янгам занг зад, ака ки ҷоди биё акаҷон гуфт дарам пеши худмон ҳаминҷо ягон ҷо ховку гуфт илтимос биё, гуфт нара. ҳама овқото мондум, буромадам дар чиштум рафтам. ҳамин ҳолат гидета 23-24 дақиқа вақт гузаштагиай
بعد جورا در اومدم که بعد وای کرده انا اویلم گفت که وای کرده اونجا نگاه کردم چی دمون دیگه اپرات مون دیگه دیل مثلا وای دم میمونن که وزن دیل باید در اون اپرات نیسته با اویلم گفتم چی گفت چی خیلی چی گفت شما اصول رفته گفت مریم جان چشمش کشید گفت که گفت او دادم شکو او خورد بعد چشمش پوشید گفت دیگه وای نکرد من گفتم ای زنای جان نفهمیدم چی گفته و گفتم که ای تو بخشش پرسیده گفته که مثال آچه جان نه جان مرا ببخشی ولی فرزند را از دست دادن خیلی درد سخت است وزنین است اما با تقدیر خدا باید تن داد چون ما نمیدونیم که کی میمیریم خداوند خودش تقدیر ما رو قبلا می نویسد و فکر میکنم که فرزند شما فرد روز قیامت با خواست الله شفاعت اونیز به شما میرسد چون شما همچون پدر همچون جوان مرد تمام کوشش خود را صرف کردید که مریم جان شفا بیابند اما از تقدیر از مرگ جای گریز نیست و باید که به تقدیر تن دهیم و شکرانه کنیم که دیگر فرزندان هستند زندگی دوام دارد و آنچه که خداوند به ما میدهد باز پس میگیرد همه قدر خود نمیبخشم اما حالتی که رفتم من 23 یا 24 دقیقه دیر کردم میگه رفتیم که چشمش شده گفت او دادم شم خیلی باید که گفت باید کرده به خون پرده شما رو بسیار دوست می داشت به فکرم من در یک نوار دیدم باید جورای خودم بدم باید بسیار دیگر فرزنده هم هستند خدا رو شکر وزید عباس محمد جان و احمد جان فرزنده هم هستند 3 پسر محمد جان و احمد جان اکو پیشتر با یک دخترچه دیگه هم گذشتگی بدن خیلی بود این قصه ها خیلی تو دور دراز تاریخ دارن حاضر نه که خیلی که شما گفته زندگی دوام دارد ادامه دارد 1 minut دول استوب کبرد انا ابراهیم جان شما گفتید زندگی دوام دارد حاضر امید دارم از خداوند پاک خداوند یگان کسی به همین خیلی دوغ فرزند بسیار وزنین است گرفتار نکند بسیار وزنین است این امتحان خداوند است من میدانم که خداوند هست و زنده گرداندن بعد از مردن نیز هست پرسپوس هست همه این سوال جواب دارد و بعضی ها مثال بعضی انسان هایی که حیات زیادتر آموختن همین دنیا را زیادتر آموختن آدمیزاد برای چی میاد برای چی تولد میشود برای همینم میگن که خداوند بعضن گلچین ها دارد یعنی مثلا اونها گویا که همون شپرک ها یا که نمیدونم همون ویای بهشت هستند همون فرشته های خوردی که مثلا در بهشت میگردن گویا که اونها در نزد خداوند دعوا میکردن که ما مثلا پدر و مادر ما در این دنیا چیز ندید در این دنیا اونها رو یکون شفاعت کنیم مثلا باگون یعنی میخوایم پدر و مادر ما بهشتی باید باشد گفته گویا هم خیلی دعوا میکرده بودستان هم کودکایی که هم خیلی وای میشوند بر وقت از دنیا رفت بله مرا بسیاری خیلی راستی گپ از روسیه بسیار مهاجران بسیار انسان ها زنگ زده همدردی میکنند میگه یک برادر در ماشینش نشستیم گفت که اکا جان من شما را تبریک میکنم گفتم برای چی برادر گفت که برای دخترچه‌تون گذاشتن شما آدم بیشتی هستید که خداوند این دختر جان شما را گرفت و آینده شما انسان های بیشتی هستید برای همین تبریک میکنیم آدما آرزو میکنن این روزها را هر کس را خداوند نصیب نمیگردانه میگم سلامت بجو برادر جان هر چی قسمتی هست همش از جانب خداوند بر بنده میآید بله و اون کنسرتی که تشکیل کرده بودن کنسرت خیریوی این تصمیم رو کی گرفت و کدام هنرمندان کمک کرده بودن راستی این کنسرت را هم خیلی در فکرمون اومد که یک کنسرت بکنیم برادرهایی که من مثلا میشناسم سرآینده ها
مثلا خیلی زیاد اونجا سرانده ها بودن. راستی گپ چقدر اینها در خاطر من مثلا از ضیاءالدین نورزاد که مثلا بسیار انسان خاکسار هستم، عبدالله جان من برای دختر جان نیو خدمت میکنم. گفتن انا رستم نور مثلا اونجا دیگر حافظه خیلی زیاد فرزانه خورشید روزبک فیض فرزانه خورشید اینجا ولی اساس است. اینجا وای خیلی خدمت کردن. روزبک فیض علی همین هنرمندا سخن ما رو نشکستند. دو گروه اجمیدورون تو برادرای ما حسن چیله و بختیار جان خیلی تشریف در تاجیکستان نبود گفت بختیار، لیکن دیگر هنرمندا محفل رو با مرگان و مثلا گوهر جان و ظفر جان و همه برادرای ما همه دیگر جمشید حلیم اجمیدورو خیلی دوست مرو دولجان عرب شو کمپانی همه سعدی جان همه دختر جانایی که قدشون هستن من جوانو دیگر همه انسان هایی که همونجا بودن با خاطر همون سخن ما رو نشکسته بگیم که اومدن اکای فرهاد یادونه. بله لیکن همه اینها خدمت کردند و همین این سخن رو گشته و برگشته میگویم در تا آخر عمر تا نفس دارم میگویم که میگن زنان گاه ها مردانه عشق ورزند ضعیفی های مردم را چگویم. این گپ اصلا اساس دارد به خاطر چی گفته است که بعضا زنهایی هستند که مثلا مرا چندین کسا از روسیه و از دیگر دولت‌ها فریب هم کردند که مثلا ما همین مبلغ جمع کردیم روان میکنیم که یعنی $7,000 $7,000 200,000 روبلی جمع کردگی و همینها با ما آماده نرسید. گفتم مرا نه که من نگرفتم، لیکن مردم بسیار دستگیری کرد که با همون یاردم مردم 4 بار دختر جان من جراحی شید با یاردم مردم بود. من از این تو اسم میندار هستم. هم از تاجیکستانی عزیزم انسان های نیک و مثلا خیرخواه خیلی زیاد هستن که یافتن و یا دشوار است. نام هاشون مثلا پنهان هم کرده باشن، خیرهای خیلی زیاد کردن، لیکن همین فرزانه خورشید در حقیقت خدمت کردن. من از زمین تو اسم میندار هستم. مبلغ خیلی خوب دستگیری کردن. بله و در همه کنسرت‌های خیریوی فعالانه اشتراک میکنن. آفرین خدا نگهبانش باشه. بیایید اطرافی همون جوانی شما کمی صحبت میکنیم. برای مخلصان جالب است که کجا رو ختم کردید و کدام سال ولادت شده بودید؟ عبدالرحمن جان من سال 1989 مکتب میانه رقم 10 ناحیه یاون دهه شیرین بلوک یا همون وقتا که حاضر شیرین چشمه هم میگویم انا ختم کردم و اومدم همین دانشگاه هنرهای زیبا. همون وقت برای سمرقند سال 1989 گروه اکتوری میگرفتن. من امتحان سپردم 1 بال نرسید. خیلی غلطیدیم با در اونجا دیگر فاکولته بود. مرا دیگر فاکولته فرار کردن گفتن همین بال شما خودی در همین میشه فاکولته استادانی رقص یعنی بالت میستر میگفتن. من دوست دیگر کم تر بچه خیلی مشق میکردم دانشجو شدم اسپورتسمن بودم کم کار جودویستم من مشق بعد خیلی نگاه کردم 1 هفته 2 هفته نگاه کردم چخیل که وای با من مقبول نشد. بعد اون وقت 1 هفته 1 بار درس میرفتم 2 هفته اما من 4 ماه خوندم با همون هم یک دیدم که خیلی سگ چخیل با دل ناخواهم شکار میبری خیلی قبول من نبود. من اکتوری میخواستم. بعد واسه داکیومنتام گرفتم از اونجا رفتم یک училище خوندم اونجا کینو مکانیک انا با وای تعمیرگری پایافزولو انا کینو مکانیک خوندم دیپلم سرخ گرفتم. با اومدم گشت وای برای پامیر بود دیدم سال 90 اومدم با برای پامیر هستیم پامیر کورکنی نمیره گفته با نگرفتم. سال 91 در سرزمین ما جنگ بود. 92 تمام شد. 93 بو رفتم. بو سال 93 رفتم با همون استادایی که هستن این بچه بو همون خیلی بعد همین جنگ گرازنی که در سرزمین ما شد مثلا 60 نفر زیاد علاقه داکیومنتاشون برای وجودشون برای همین اکتوری سپرده. من هم سپردگی بودم. بعد همراه بابای مرگان بودیم. اون وقت سپردیم چه خیلی شد که در تقدیر ما بوده همین سال ما گذاشتیم. یا نمیدونم اون استادای ما بیزار شدن که یا با فکرم تا آخر عمر میام بزنوندن یا کی نمیدونم ما باهای بلند گرفتیم و داخل شدیم. من دولت دوبایلوف ما را درس مهارت اکتوری نگین رحمتова تمر عبدالشکورова انا بعد خیلی استاد آقای مراد رازقov درس نطق صحنه عمر علیف استاد عزیز خیلی بار دیگر استادا اونجا بودن که ما درس خوندیم درس مثلا وای کردیم. سال 97 تمام کردیم. در همون دوره دانشجویی ما علاقه کمتر زندگی وزنین بود. عبدالرحمن جان ما گروه تشکیل کرده بودیم با نام قطیق کمپانیا
اگر کسی که درک داشته باشد تلکامپانیا سال 1997 1 اپریل یکم بار در بینای سید ما نمایش گذاشتیم که اون تالار هم خیلی پر بود تماشابین. 2 روز نمایش دادیم، کنسرت بازاو گذاشت. بعد وای با وقت دانشگاه رو ختم کردیم انا با سال 2000 بگیم آیسی بود گروه تلویزیونی شکرخان بود جعفر جان با امروی استاد رجب نظر و عبدالرحیم اینا تشکیل کردگی بودن اونها بازی میکردن. بعدتر من اومدم ما با حتی اونها خوش شده باز برنامه تلویزیونی شکرخان بودیم. بعداً با در شکرخان با هنرمندان زیادتر شد با ما تلویزیونی سفینه گذاشتیم. انا صحبتی به حاصل و شوخی عمر خود کم کردن است. گر نباشم محفل آرا من زیاوان نیستم گفته گروه محفل آرا شدیم. انا تا حاضر ما در گروه محفل آرا خیلی برنامه‌ای ما در واسطه تلویزیون سفینه میرفت. شما بودید اونجا؟ من بابای مرگان یعنی عبدالرحیم، انا ظفر جان، بعد نگارا بانو بودن دختر جان ما و شوهر کردن دیگر کار نکردن. حاضر مثلا همین گروه وجود دارد، همین 3 نفر هست. با دیگر دختر شاگرد ما است که و هنرهای زیبا تمام کردگی اکتریس است، گوهر بانو. بله. و کدام سال ولادت شده بود؟ ولادت رسیده اکو عبدالرحمن جان این قصه دروز است. این شکل مسئله ولادتی ما یک بار زندگیمون وایرون شد رسیده بو وایرون شدم که برای همین عاشق شده بوده. عاشق انسان در زندگی یک بار میشه. همون بار اول عاشق شده ولادت شده بوده. یک بار عاشق میشد، لیکن همون دوست داشتن عاشق شدن یک بار عاشق ده عاشق. بله. لیکن بعضا وقت زندگی وایرون میشه و میشه دیگر کسی وقتی تو با مثلا خانه‌دار میشه که وایا با خاطر کسی با خاطر چیزی با خاطر احترام کسی ها بله بله با خاطر همونها بعد زندگی میکنی انسان همینطور است. بله. یعنی 2 بار ولادت شده. از زن اولتون فرزند نداشته؟ نه و کس نشده راستی. زن دویمتون رو چگونه شناس شده؟ خیلی کمتر زندگی دشوار بود راستی گپ. بعدتر عمکم هستن حضور عمکم تشکیل کردن. ولادت شدیم خدا رو شکر انسان‌های خوب هستن. زیدی هنر زیدی صنعتتون نبر اومدن؟ رشک نمیکردن وقتی میدیدن در نقش‌ها اجرا میکنین نقش شوهر نفری رو؟ نه راستی گپ ما گفتم پیش از اون که میگرفتن گفتم من همه خیلی هنرمند هستم. با یک قول دیگر گفتم من کلون آرتیست. بعضیا مسخره باز میگن، بعضیا کلون میگن، بعضیا آرتیست میگن، بعضیا حجم‌نگار میگن، بعضیا اکتور میگن. همین خیلی کارا رو ما میکنیم. مثلا ما تا حاضر خود ما حجم‌نگار حرفه‌ای هم نگفتم در یگان جا عبدالرحمن جان، برای که بسیار ژانر حجم دشوار است. من زیاده از 20 فیلم نقش بازی کردم که نقش‌های حجمی نیست. بسیاری وای فیلم‌ها مثلا جدی هستن. من در فیلم سیم کارت نقش اساسی رو بازی کردم که آدمی مثلا وایینی بگیم آدمی وای را بازی کردم. در فیلم مثلا ناموس من یک میونروی که در روسیه سر کال خیرش موندگی ابرازی مثلا آدمی بد بازی کردم. بسیار فیلم‌ها هست. اینجا فیلم‌های تلویزیونی بود. یک روزی سرد که من یک زندگی آدم میشکند میبیاد بعد که خطا کرده است میخواد زندگیش دوام تیاد زنش یک گپ میگه که من شوهر کردم گشته میبیاد میشیند امو مثلا کرسی ده میشیند فکر میکند که چی خطاگی کرده بود از این چی گذشت. انا راستی گپ 4 تا فیلمایی که من بازی کردم از شبکه یکم رفتن همون در وقتش. انا مثلا احساس بود یک تاش یعنی یک روزی سرد فیلم نصرالله کریم، احساس فیلم استاد رجب نظرف بود با معجزه‌های سالینوی فیلم نصرالله بودن. با فکر شما کدام فیلم شما رو میون مردم مشهور کرد؟ کدام نقش بود؟ این راستی گپ از نقش میدونی چی پیدا شد؟ از همون فیلم احساسی که استاد رجب نظر همون استاد رجب نظر ما از زمین تا آسمان میندور هستیم. من از اول پیدایش وقت لحظه گورو گرفتم من سال 1995 دانشجو بودم. من یکم وقتی که نوار میگرفتن مرا استاد فایرو کردگی بودن من بازی کردم که خلمراد اکای نصرالدین گلبیبی در خاطر داشته باشید. میگه کسی از زنش میترسه دو قدم پیش همون میبرن بعد بحث میکنه میگه ببین از زنش نمیترسه میگه چی خیل بیو میپرسیم بعد میایم و خودشون مسئولیت کردن اگه ما نمیدونیم کی چی گپه با میان مرا اکای خلمراد میگه برای چی شما یک قدم به پیش نمیگشتی بعد من خیلی بالا نگاه میکنم میگم من به اجازه زنم یک قدم نمیام. همون دوره‌ها من خیلی دانشجو که بودم دیگه درسا بود نشید ما استادا همه میندارم از خلمراد صدیق از اکای نصرالدین از گلبیبی جان که هم کرسی ما هستن به نهایت اکتریس با مهارت بله بله
از استاد رجب نظر به حد می‌ندارم. استاد رجب نظر تا رو دوست می‌دارم، احترام می‌کنم، زیرا همون کس ما رو در تلویزیون معرفی کردن. کارگردان همیشه در پشت صحنه میمونه و همون فیلمی که گرفتن، فیلم احساس، گفتن که عبدالله همین نقش بازی می‌کنه، استاد این نقش وزن‌تر است، من میبرم یکی بازی می‌کنم. اونجا نقش یک روزنامه‌نگار رو بازی کردم که بعداً زندانی میشه. اگر تماشا کرده باشید اشکش میریزه که خطاگی کرده، باید این کارو نمیکرد. به خاطر همون اشکی که در همون فیلم من ریختم، شاید کارگردان ها دیدن که در قلب این، در وجود این هست که باید این کم کم فوجا هم بازی کرده تا. از این خاطر باز با فیلم یک روز سرد اشک واریدیم. و تخلص توپلنگ رو چگونه کسب کردید؟ به خود گرفتید؟ انا که تخلص توپلنگ ایرا بابای مرگان میدونه. وقتی شما بابای مرگان میارین و جواب میدید. این زمان کجا فعالیت داره؟ این زمان راستی انا در یک جا کار میکردم. راستی گپ این وای بود، هیجایشون نمیبینیم. راستی گپ کمتر عذاب کشیدم به خاطر که رحم دورتر است. مثلا دیگر کارها، پیاده‌گردی بسیار وزنی‌تر برای من. هرچند که کار خوب بود، من کارگردان بودم در اونجا، لیکن وای کردم که بعد سالی نه نصیب باشد یک دو جا نمایش فیلم ها دارم، یک دو نوارها دارم. با نوارها که به اتمام رسیدن، بعد یگون تئاتر نیت هست که به تئاتر بید. تشکر زیاد میگویم به شما برای تشریف آوردن به این برنامه و یک صحبت خوب و خاطرمند داشتیم. بسیار نطقی برا، معلوم است که خیلی مهارت بلند اختیاری دارید و در آخر به مخلصان خود و بینندگان برنامه ما چی تمنیات دارید؟ ما همین رو گفتنی هستم که بار دیگر به مخلصان عزیز میرسانیم که مثلا خداوند آنها چی آرزوهایی که دارن در کدام منطقه که چی میگن، در کدام منطقه دنیا که نباشن، چی در مهاجرت، چی در تاجیکستان، چی بغیر از تاجیکستان، در ترکیه و آمریکا و یا مثلا آلمان و عمان در دبی، در کجایی که هستن مردم تاجیک ما، خداوند آنها را نگهبان باشد. باقی همیشه هنرمند چیکار میکنه؟ صحنه این منبر است که هنرمند از بالای وی ایستاده به تماشاگین درس ادب میگوید. هر کاری ما میکنیم به خاطر نیکی انسان ها، به خاطر یک خطاگی اصلاح کردن انسان ها. چی وی صحنه تربیوی است، چی وی فیلم تربیوی است، چی وی صحنه حجبی است. بله، برای همینم موفق باشید. تشکر زیاد برای دیگر و در کارهای منبعد شما برای کامیابی های نو رو تمنا میکنیم. بینندگان عزیز، مهمانی برنامه چهره آشنا بودند هجو نگار و هنرپیشه تئاتر و کینوی تاجیک علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبدالله محفل آرا. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. خیر تا برنامه های دیگر. سلامت باشید.